Nakabenta gitu kimamba chau nak apply kani ka link jo kami khale police kala khang biang teng habane app hadu lanu ngim tep tengen ni pet yang video nak ai kadama. Welcome to Think Explorer channel. Kibli sibon pi baro iba pet yang video nak por te kani gadi kecing pena bahalor ba kila suspend biang ya ka link ban apply ta kami ka police ma kila khang biang ini ka website te kumbala yang ni kani ka link ba tho ang ni kamlong shu ban online ban apply te yang ni kani ka ba tho ang ni notice temporary suspension of online application for Meghalaya police recruitment tong ni pet yang ni kong kumno te kani gadi ka notice ka ba pemi unta kasngi hawidei bat ba kila khang biang ni ka link ban apply am tak ni ki kampulit ma Tega ni ka notice pat ka bami menta kasngi khanai trek jong pana April ka ong ba due to the technical reason filling on the online application to various posts in Meghalaya Police is temporarily suspended kedina ka daw jong kini ki technical reason jong ka website te din ta ka daw ba kila suspend ma te as soon as the issue is resolved the link will be made available in the Meghalaya Police website te ki ong ba ki haban snab yang ni ka link te kin sa plat yang ma te kin sa pentep hadian halor kini ki menta tengi melak bentep haduk kanu ki Islam ban penbat ya kan ya tengi habani app kitu ki ban syam la apply pihak belong ban app haduk kanu kin pen Islam melak bentep kata renam ta kitu ki belak dap apply tewat kuslai katu ka application online application form jong pi kala ban long ban plus kumjo pihak dan ru ka receipt apar ba pi dap ban apply te fi dan katu ka proof mah te tang kini ki jing pernah ba khandiat ya halor ba ki la pen Islam bang ya ka ban apply nomor ba dan jing thot ka link te tang kini ki jing benar bakhandiat ya te dan kebah kwa ban kli sa kli pok comment section dengan saya keren mah kebesibon